Sending money home remotely is easy. So when you're cooking it for real, Talofa e kalesia. Alofa. Good morning. Eleleile tua. Itaimi uma. Vi ia lavale tua ni itaia fo. Taita e manuia mailo o to soifua. Masio mato ola ni itaia manuia. A fatalo fatu le sunga fafenga fo mai malfa tua. Atalo fatu I sunga ia wao mo la to fatua. Ole no fati a kono. Mautanga tama, mautanga tina. Ole autalo po. Ia e mei seta so woma aiga. Wa asias mai ili neita iau. Whawhero e foi ia I lato lo mata mai tato lai. Ili neia sa. Lo wanga lai. Ia e whapanu watu I leri. O mea o foi e tutono I atea. Ia whamanu I lona swafu pa ia. Le vi inga lawai fo I lea tua. O lolo ngā lofo wa tele lea mo I tātou. Lana whanau. Ia so umoro tātou rola. Ia o susu ato mātou pesiri e lua. Sa uniuni o tātou roto mo tātou o ngama. E vivi I atu I lea tua. I le nei tai au fo. Ia te a
Mamalu,
mai o no nofo ai. La tatou tatalo, let us pray. We know that you are everywhere, but where are you somewhere? We're gathered here today because we believe that your presence is here, and it is our prayer that we're able to discern that presence through our worship this morning. Mato lolo tutui lu mo lau fio. Mato titalitonu e te iai iso se mea. O le nei lava teimi, o le nei no foanga. O mato tutino atu o peteli nei. O lo o fio ai lau fio. Tasi mai nganga pa iai le tapu inga a whaielo nuu malau e kalesia. Mai mato uma, mai ia mato i loa lava lo fetalai mai. Lo swafa Yesu. Amen. A tatou amata nei sauninga e pese to te ina e tatou e le whapese, pese malusiku lua abatu i le tupu o vi inga e te tau.
mātou te mai o i langi. O te mai tumu i le lofa ma le lofa muti ma le lava lau fio. O mātou tau te maina oe o wāna fio mailo walo o Yesu Kiriso. Whamalama lama mai le misterio o le pale whengai o le tua man tangata. Na whemai lea o le tua e le se tua ma mao. Na te le whaia le langi ma le langi o na tula fwa i le tangata lona whaitalia. Au le tua e lata mai. Ne e whaia le langi ma le langi ma me uma o iai. Ne e whaia fo i le tangata o le pale li o au ngā luenga uma ne whaia. O mātou te li tonu i lo walofa ma lo walofa muti vale i ai mātou. Wa na mātou mana vaina lavo le o ke sene i o mātou māmā. O na iai mātou leo le nei upu moni ma le mautinoa. O le mālosi le tangata e aunga mai se isi au wala. E mo ina na mātou teu i o mātou tino ma whawhanga ma whaainu. Au le ola, o le misterio, o le mea lea lau fio. O mātou whamawai atu fo i ai lātou na mātou nuti mea whatasi le nei ola. Ina ua tōlo lātou manawa, ma o atu o lātou wanganga i lau fio. O ina mātou te mauti no ai o le ola ma le soifua o lo ilo nuu ma lau e kālesia. O launa lea. O le mele mātou te avatu ai le whaafitai, le viinga, avatu la mātou whaamanu ma la mātou whaatue i ate oe. Ona o le soifua ma le ola o lo ua tului mai pea i la mātou e kālesia. A mata mai lava i o mātou te mā tina mātutua. O nisi o le maua le malosi e lava mai e i sauninga. Se i o lava i le pepe whato a whanau mai. O mia uma ia ngā ruenga uma, ma tangata uma ma tō tino o lo mātou ainga. E le nā manawa ma le nā ola mai ate oe. O le lotu mai la o lo nu uma lau e kālesia e le neitai au. Ina o uma le vaiaso o mātou te ape ma salalau i te au ngā ruenga. O lo mātou te pisa ina o le ola o lo i ai mātou. O lo mātou whaafo i atu o le whaaftai i ate oe. O wā o oe maua mai ai, le ola ma le ola atali. O le ngata fo i ne e whawhangaina i mātou i mea ai e ola i mātou whaale tino. Lo mātou maua mai pēla u fionga mea ai whaale nganga. E whawhangaina ai ma whatumawina ai lo mātou wola whalenganga. O la mātou titalo le li ia i a whafualoa pēr le soifua ma le ola o whainga ruenga i nei. E umi fo i le soifua o whalapu putonga e kālesia ma lotu o lo mātou atia ina. Ina i utu pe i ai le ola le nāma i ate oe. We thank you, Father, for the mystery of life. As we continue to discern what that means for each and every one of us, we are cognizant of the fact that it spans time and it also spans space, meaning that we have this thing, this treasure in our earthen vessels that we don't quite get its totality. And it is our prayer that as we come to your temple every week, that we get a little bit of glimpse of that glory. And we build upon the glimpses that we received in the past, trusting that your Spirit continues to mold us in these beings that witness to the gospel that was in Jesus Christ. May you continue to use these, for lack of a better word, antiquated rituals that we do every week to
to renew our spirit and our faith. And that when we come to these familiar wells, that we know that the water that we draw from it every week is fresh water, real water, water that continues to spring in eternal life, such that the week before us is meaningful, that we go out in the world with a certain punch, a certain lift in our steps, knowing that you have fellowshiped with us and we are better by pursuing your will on earth. Mātou te mawhawhau pēr, I le mafuanga wale o le whatutoe mai I mātou mai a I lātou ua mali liu mawatu. Mātou te mawhawhau pēr fo I pēr I sea ua tutoa I mātou I nei no whuanga. Mātou mafuta I nei teimi I lewa yaso ma lewa yaso. O ngā ruenga le nā le tangata. E tau mwhai e sa ili la o fio ma lo fina ngalo. Ma lo mātou tenu tonunga. E te fina ngalo I le manuia o le tangata. E te fina ngalo I na ia utu lo mātou popole. I whangupa o lo fina ngalo. E mātou te o atua I le lalolangi ma le toa o mātou loto. Le malosi o mātou upu. Le fiafia o mātou manatu. Ina o tātou mafuta whatasi ma o fio. A mātou whaitau I upu a o fionga. A meise fo I upu ua kopano mo le neiva yaso. O na mātou I loa ai lea o lo whaali mai pēr la o fio ia I mātou I lea taimi ma lea taimi. A pau ale whalawe lawe mātou te leo whalongolongo. A tono foi mātou te whalongolongo a o tele isi leo. O tau tau ele upu moni o la o fio. O tele isi perofeta ma isi whaola e whe mai o inei o iai le upu moni. O inei e iai le whaola tanga. O inei e mapu ai o tau langona. Ia lupu moni lava e le ise whaavaya e sili atu nei lo le whaavaya na e tu I lo walo o Yesu Kiriso. Wa fio mai o ie le lalolangi ua whanau I le tau pō. Peo na mātou whana na wai o mātou tina. Na tupu wai o ia mo na uso ma tua whawhine lo na ainga. Ina o lawa I whaatoanga o tausanga. Ina o langona lava e ia lo vala au pa ia I lona taulelea. Ia o na tupu waile e ia o lona nu. Ma lona ainga. E alu watu I le lalolangi tala I le tala le leila lea. Le tala I le atua au pito I sili o na malosi. Au whawhao lona malosi. I se mea au pito I sili o na maale ale. Le atua e sili o na tamao ainga. Au whaamatiwa ina ia whatamao ainga ina le tangata I lona matiwa. Le atua e te lelo na tamai. Au tutu o ia e ia lava o whai mo ia le winga o le polonga. Ina ia maua lava nisi mo la o fio ma lo fina ngā. Le moli maule na e kalesia kerisiano. A mata mai lava I le amatanga. Se yo mai le 5 se lauta usanga ta wai ina oto e fufoa fo I le whatutuanga o tangata kerisiano. Lea mo mātou iai o mātou vai taimi. Mātou titono lo whaia lo wanganga pa ia se mea fōu ia I mātou. Whapeilava o na fōu le o ke sene. O lo mātou mana vaina I le aso ma le aso. I whapena o na fōu lo whaali mai ia I mātou. Lord, as we discern your will, as we touch the garment of your glory, we ask that you invoke in us the presence of your Spirit here, so that the lyrics of the music that we sing, the melody, the scriptures that we read, touch our hearts in all the different ways. We also ask that when we
have the opportunity to reflect on your word, that you give us truth such that it sets us free. And this is our prayer. Yo le nala mātou tataro le ali ia. Tātou malawo fio e te mitutoyo le nei mafutanga. Le ngata ilo nuu malau e kalesia ma le whainga ruenga e pēna masania i nei. Ia whape fo i le atunu o lo mafuta mai. Ia wala ese le teimi nei mai e lua. Ia mana le alu o lo finangalo. Ia mātou tangata whaalongo longo. I le swafo Yesu ke riso lo mātou ali i man whaola. O mātou wole matatalo ai. Amen.
ngā le foa I lau whanau le nei tai au. Whaongaina whaluteleina I lofi na ngalo I le mene. We thank you for the gift of currency by which we store value and life and effort. We give you these token of our appreciation of the life that you bestowed upon us. Would you receive it in your name, Christ? Amen. If you ngale tuala tato whetawina, le evangelia ma rekol ta upo skuma tolu, mata tato whetau whilofro e me whau mo mua e whapau mai whau po e valu. Our reading this morning is in the book of Mark, chapter 13. We'll be reading responsively in Samoan verses 1 to 8. Mark is the original gospel. Of all the 4 gospels, it was Mark that actually was there present doing some of these things. And all the other 3 gospels sort of like pivoted off of his work. Marekos utolu fa mo le valu la tato fetau fela flofoi iai. Watu ua Yesu le malu malu nfe mai leo le tasi o na so. Lea oa oe. Se ba ai I nei maa te tele ma nei fale te tele. Wata Yesu ia te ia, whape atu, o e loa e nei whane te tele, e ne tu ua le tasima ai lungo le tasima, ai umalama o te soro e ana. A o iai Yesu I lungo o le maunga o olive, e whawhengai ma le malu malu. Sa awane, na o Peteru ma Iakopo ma Ioane ma Antelea I ate ia. Se e tau mai a te mātou, le whaia whea ia mea, le se a fo I le whainonga pe a latau na tau nuku o ia mea uma. Na matalo leo na o aho e Yesu I ate I latou e whapea. I o tau whae tete, ina nei whasaseina o tau e se tasi. A wai tō te leo mai lo nei moa, whapeane, o a o ia. La tō te whasaseina fo I tangata e tō tele. A o mai taua, pe whalongo foi o tau I tala o taua. Aua tō te pole vale. Aua e tutupu lava ia mea o le io o le ngata anga. A wai si le taua I le tasinu I le tasinu. O le tasimalo fo I le tasimalo. E iai fo I mafi e lea mea. E iai fo I onge mafokane. O amatanga I o popo na. Mwia te le maile tua ala tato whitau mwha mwlongo I upo ana whiu upa ia. E ne ama noe whatalo whatu e fo I tato kalesia, le tato ainga nei. Whiu te te whono ma le malu lau. Whatalo whatu fo I lau whinga wenga I sunga I ao, mo la tu whitua. Whatalo whatu fo I le senga te akono. Mafutanga tina. Ia misi foi na ia tato woma au mea mai foi tato utinea fatasi le nei tai au Joyce Sacramento welcome. Fatalo fatu fo ia ila tōro mafuta mai au wala ese. Ola o whaawau pēla tato tala. Mo ila tōu fatu a o mai I le sauninga I le asosale nei o le sala watea. Na tala noa ai le li I le ola whaafolinga o te tai o le kalesia. Malana popo inga I tangata I oto mamao ma le mea whawhewhete. Ali whuseo na tusirupu. O le alimeta o le mea whawhewhete. Le hypocrisy. Le whapile o le namu ai whoro patito le ka mela.
Le whai o tū la whono e o fo ia I lātou te le o mawhai o na muri ai. Mena sa o ia Yesu I lo ia so o mawai. O na umala I o na whai o la nā o ngai tai. O na whai mai lola I o Yesu. Se iwa ai fo ila le mele tupu nei. Le nofo ale li I le mele o mai tangata malafo ia lātou tupe. O na I loa I le li I le tina ua oti lana tale. O lafo le kotano. O le sene. Taulanga le taulia. Ia o atu tangata lafo lātou taulanga te tele. Whemaila I o le li. E sili atu na whaafafonga ina e lota maa le taulanga le whiwhine mativa lea o oti lana tale. Nei lo le tele ma le tele o taulanga tangata I e lafo mai lo lātou to maa. Naso na wate. Ifa mina sava vali atuala I o le li mo na so ai si I lola e le so le fitau le na tatou fitau ai. E pise I wo whamaila na tala I le li. Ifa whiwhea na e whaia le na tala se ifa ai I nei whale te tele. Se ifa ai I nei malu tu mau. Nei maa e whatu I lunga o lesi maa. Fea ona e whai mai. I tala nā, o tangata ie whaua le malo le tua. Wharasaio, sa tukaio, o si tāulanga. Ia ona oto e le li I le nati mo tātou whai mai, o tō wa ai atu I maa nei. O tō wa ai atu I whale ia, mata mo fie mai matu maulo tō wa ai whale tina. Li e o mai aso. E so loi ai. E le tu lesi maa I lumo lesi maa. As I was reflecting on our teaching this morning, I realized that during the time of Jesus, there were certain permanent structures that there is no way that they could ever be demolished. The temple was one of them. At the time, the temple was built by King Herod, and that was after the temple built by Solomon was demolished. So, mind you, these nomadic cultures were used to picking up the tent and then traveling with the Ark of the Covenant, and then they would station it down and then have worship there. And then they would pick it up after a certain season and take it somewhere else. They had temporary tabernacles. So when Solomon built this permanent structure, to them that was very pivotal. Oh, you mean we don't have to travel this far? No, you have a permanent structure like we have here. And then after the temple of Solomon was decimated, the temple that was built by Herod was the next one. And that's the temple that Jesus found. It was a grand structure, not unlike our structure on Cedar and 7th. So, this whole notion of something that's permanent, like a sacred cow, was also evident during the time of Jesus. And when we fast forward it to our time here, the challenge for us is, where are these structures in our lives? Where are these structures that continue to oppress people? Where are these things that seem to be so permanent, but yet when we get a closer look at the forensics, we will see what Jesus saw. Jesus saw the injustice. And I think that's the challenge for us this week, is we have to look at these so-called permanent structures. These things that so ginormous that there is no way that we could get rid of them. This past week, President-elect Trump said that he will
eliminate the Department of Education, the DOE. Now, that's been in existence for a long time, 50, 60 years. But the fact that now that particular institution is found wanting, now that it's found ineffective, and we have a leader strong enough to say, maybe we need to true that up. That's the kind of time that we live in. Pina ye yale manatu o Farisaio masatu kayo leo lato e ana le melea. O lato tua ana foa le maru marutele lea. Ia whalomo atu lato ia o onga le li. E pe e, e le whetaui. So ele manatu o le teimile na leo lo o life o masoi fua tatou aisa langa lepese I o lava I le whaatoanga o tausanga o mawhai lava se tamai whaife au o na launga le upumoni mai siona tamai pure la ama le olotu mamangia ngia ai whaavae o structures te tele o tatou whatutuanga nofo ne mo to va ai I me ia base I ni maa me ia base I e fatu they're permanent ona we lo ai leo le mele e tawa tato le mainstream media I lo mai tato le sene le malo ia le tio TV me o mai e whaonga I le mawhai ona whaonga o e se malai se pangana o mai sau whatananga mai le FCC in the case of radio and TV. So over the years, mainstream media has had this monopoly, let's say, to themselves. Ai obligation no tangata ia, te tau na tapu le upumoni, te tau na tapu le talamoni, o le whaasua avaiaina le tala. Ia, le mera nā sa tātou bola mai ai. E tasi ape rua nei news platforms e whalongo ai tātou. Paulea. Ale mea tātou I loa a tāu mai ale upu se tu e umai ama tātou. Talu mai le internet, talu mai le tapena e le nganga o le tuo malai nei. Talu mai le maota tau ave o malai o le tala le lei. Tulai mai ai isi. Le whatutua I nei le mainstream media. So those are some of the big rocks, let's say, during our time that are now being questioned, re-evaluated, and in some cases demolished because they are no longer relevant. They fail to serve the people. Telefoni isi mea. If you look at the transformation of the telephone, that was just a communication device. I grew up in a time when we had party lines. I don't know, many of our young people don't know what a party line is. But what it is you and another family that share the same phone line. And when you're talking on the phone, they can't talk on the phone. Or when they pick up the phone and they hear your conversation. That was back then, during my time, party lines. But the telephone now, it's like everybody has at least one, in some cases 2 or 3. Why is that? I say, not only has it gotten cheaper, gotten better, but I think there's this proclivity that's built in to serve the people. And to the extent that it doesn't serve the people, then it becomes obsolete and it falls by the wayside. And to the extent that it serves people, it'll continue to serve more people to whom much is given, much is required. Isi me leo le internet.
I'm not talking about the internet. Ale teimi mo na fai le internet fa ngale telefonia dial ai. Fai la io mobile DSL. Umala so mal high speed. Ya le we ni tato le Wi-Fi. Ai o mai le teimi doso ai oele. Le signal mai le air. Ele fa mai na anyway. Fina lea lai ona. Malmaloa ia. Company telefoni tuai ia. They say, langai. Lea walato wiloa. The handwriting is on the wall. O maa te tele. Fale sa te tele sa fatu e tangata. Ilo lato o tali tununga. Le mawhai ona solofa i lalo. Familia e solofa i lalo. Isa ono le melea, ono le injustice, ono ole so ona fai tangata marolosi tangata vai, ono le pule sa wao tangata tamamai tangata vai, ola to mafofau. Mar mele na oto ele. Fai atu ilona so ona famaita te tele nei maru atonu alonga e se ai. Ea, pele li I waina uma. I waina solofa I lalo. Polisi mea leo o tato wa ia. Senga leo le Newtonian physics ma le quantum physics. Mo o dona na o onga le Newtonian physics mato uma o sui nei. Na ia alma natu le pule la ale malo, it's a solid. Ese mai nei lo le vai, liquid. Ma le gas, le osa. Le Newtonian physics le na. Whapasenga whapena tangata. Whapasenga whapena ia le naturo mea. Ia le utato ino e le quantum mechanics. Le ye o olawe le pule la ale nei o lo ngale mulemu. Lo minoi. Lo vibrate. So fa pela wala tau sisi o I Newtonian physics. E iai mea o lo tutupu I o tato tupu langa nei. E le mawhai o na utu tutono le whampaule na. A tato wa aifo I whatamanu o lotu. Ia sa tu whatasi denominations e malosi ai. Tu whatasi pulenga ma tanga ruenga. E malosi ai le alo le kumoni. Ia le ale mele o tato wa ai ai. Ilo wa matana mawa vai le tino ki riso. I leo le mawa vai la leo o te maitau ina. Leo te vai le mawa vai malosi. Ai se aleanga e malosi le memoni. Ai le memoni se me malosi. Whanau lava la I tato o lo fau e kalesia. Ma ainga o le tua ia li lifa lava tatou le saili o le upumoni. I tatou saili le tua malana ami o tonu. O ne wha popolo leo me uma tatou te mananau ia. Ia Malaysia maa te lea o te vai ia. Me leo o te ia o whemai I le Palestine elect. O le la whaina tatou Bitcoin Strategic Reserve. It wasn't a thing 16 years ago. The closest we have was an oil strategic reserve. Bitcoin? Strategic reserve? What does that mean? So le wingo le tala o maa te tele nei. The old infrastructure is now being recharacterized. Which begs the question, for what purpose? Well, ultimately, it's for God's purpose. But we as Christians live in this world subjected to time and space, so we have to figure out how we can participate in what God is doing during our time. Meare neu te popole ai. Me te I ua sopo loa le finangalo le tua mai ai tātou. Ne te iawa tātou te pena I maru ma maa e peo tātou masani ai.
Le au whamai le li. E o mai le teimi e le tu. Tu oi le si maa i lungo le si maa. E umana soloia i la. Ufisili le fifine le vai elio sukara o fea e le mea e tapua i moni i ai le tangata i le atua moni. O Yerusalema e pe ona whaimai ai o tau, po i Keresoma e pe ona masani e o matua i Samaria. Ni a whale li. Meleli e o mai le teimi e le atua tapua i le tangata i Yerusalema po Keresoma. A o e tapua i le atua. Tapua i le nganga mo le whamaoni. Whawheo na tātou i loa le whamaoni. Ia, le mena. Lafo lau tāulanga. Ave o teimi. Posi whalele o teimi na ia ave o teimi mo le tu. Ia, manatu muli muli. Whamei e pala le maa ai le pala le tala. O mafo fau I maa ia fau ele maru Yerusalema leana lafo ele lafo ngā le fifine mativa oti lantale lantane. Whamai a Israel o maa nā o maa mautinoa mautu whaapavau. And ia whale tō whamanino o tōtua āma o mātou mātua. Mai pala le maa. Ele pala le tala. This is one of the wisdom for our young people. Palalema means the rock will be decimated, but the story will live on. The ma'a is pala, but the story is eternal. And if you look at the tofa manino of our Samoan ancestors, that's so true. That is so true. And they were saying this before the gospel came down, and we discovered what Jesus said about the rocks in the Temple Mount. So, o le winga o le tala lea, muli muli, o wa lava ni whasei na I tātou I maa. Lea ngai pala le maa. O wa fo ile tuku, whatau waa e tātou tala. O tala o mea I e pe e tino I matangi. Le manava, o le ola, o mea nā e ta o tala, o wae le ni ma. Ai, o mea nā e whapapau. O le ta vale e pala, ofu e pala, se e vae e pala, o maa uma mea nā tupe e pala, ai le pala le tala. Tala o me whaleanganga, upu, o me tino I matangi. Whamai tō whamanino le matai Samoa, e pala lava le maa, ai le pala le tala. Ma le ise tala e tusa, ma le nei tala, le tala le olo o whau e o tātou a inga Kerusiano. Me mato I le event le ana po, so ngā tupe ale fast. Iono vai atu le sawa le malosi. Sawa le malosi. I pisi o le malosi na ova ai o rotu mai kalesia. Au tālu toru fōlo o whaife au. Ale ova ai ne o se. No manatu lo lea. Pe ese mea o tupu I a tātou. Pe o tātou whaapili ele manu ai wholopatato le kamela. Po wanato teo ea whafo le tānoa tutonu o lo papala. Pe le o tātou fufo whatau waa ele manua o le nuu Israel. O te le loa na le tua lava sila fia. A yeilo manatu o le mafu angale na e solofa ai maa. Mafo angale na e ta lepe ai e le teknolosi fōu, teknolosi tuai. Ai se a ona ua le whetoui. Ona ua le iai se whamaoni. Ona ua le iai se amiatonu.
So le lui mo I tātou o le tātou tilo po whea o angi I ele matangi, le fina ngalo le tua. Po whea o iai le malosi tino I matangi lea whe mai o tātou tua a e le pala. I ona tātou wōlo le o bongi. A tātou mamao ese mamaa ia whe mai le tua a o tātou e pala. Mamoni, tupe, tofi, mea nai pala. E le pala le tala I le lofo le tua I a te oima. Le olo whatuma wina I peo tātou tangata. Ia o le awhangata mai I upu, mafofo wina. Ala o te talo ia tofu maua o me tātou nei upu alo tātou wili. I o nei ngalo, Jesus was an he didn't go with the flow. But what he did was he's an early truth teller. He would take a look at what was happening in this world and he would call it, asking questions. So when they dragged in that woman that committed adultery, adultery is wrong. Everybody knows that, but he wanted to step this thing up to the next level. He asked, what does the law say? They said, well, we got to stone her to death. And then Jesus upgraded the law, and they say, okay, he who has no sin, let him cast the first stone. So if you look at all the data points of Jesus' life, you will see this proclivity towards upgrading, getting better. And we live in a technological world. We need to upgrade. And if we upgrade, then we can participate in what God is doing. And if we don't, then we're going to be left behind. Yep. Tātou whai ule nei sauni ngai le. Bingo le tua o sauni e le whupesa.
Samoa au mai tato malo po felava mai ai Samoa tuto tasi po mix Samoa fo e to pena tato ma fo na le no mai tato nei o italino tato malo ia so me le faftai le tato no lau. One of the rocks that we need to break, especially for our young people as it pertains to these electoral pieces, is we have this rock that we're not part of the mainstream. We don't belong. That's the rock that we have to destroy. And how do we do that? Well, I don't have the answers, but I think it has something to do with truing it up. Figure out where you belong, because you do belong somewhere. And to the extent that you build on that, then that rock that I don't belong will just come tumbling down. Ia tato fai una nei sauninga le talo. O mato o ili sigui o le tapo inga. O te te fola mai le nei vai aso I fe au mga luena. O le mato te talo I mau o le mato malosi. Mata mai lava I matutua se o I whanau laiti. Matu te o atua I le lalolangi, le whapeina o ne e whaia. We thank you, God, for this opportunity to reflect on your word, to read from our canon. And now it's time to go out and manifest it in our individual lives. Would you help us do that with humility? E tu mamai o mātou lunga le lofa tuna o tele o Yesu Kiriso, lo mātou li whaola. Le lofa muti vale o le atua le tamā. I man mawhitanga malawa nganga pa ia. E iai mātou lea malau whanau whatuatua le lalolangi ao ao. Nei maso umai o le whavavau lava.